Хайырлы киіз қадір достар, әдің бар ғызыла вақыт құласығанда сираттағы мауқтырғыз, ағышлы ифтеріктерге бай сәйхетке сақырабады. Вақыт құласығы, ол хәтейлер бақсағы, рухеті бет хақсығы, ижат сірі, бәхіт тамғағы, ардақлы шәхістер азмышы, тұрмыш қиссағы. Бізден айырылмағыз, біздің менен бірге қалығыз. Қадірдіктар вақыт құласаңды язмаштар сылбыр, һәм біздің бүгінгі тапсыруыбыз Башқұртстандың һәм Татарстандың халық артистка һәм біздің халықтың яратқан қызы мұңлы йырсы Хәния Фәрхинең яктылыгына арнала. Һәм әлбәттә бүгін студияда оның иң қадірлі кешеләре, иң якын кешеләре, ғазиздәре, әлбәттә бүгін келешті башлыға келем. Біздің Башқұртстан телевидениеның журналисты Рита Мөтбаеваның естігенде Хәния апайдың Башқұртстанға қайтуы, оның Каналы сығуы, ес кетке зор қазына бүгін күнде. Бұна Рита бірінші танышуығы несік болды Хәния апайма, несік мұражаттығы һәм шында қабыл еттен бе. Бұна ол меңа қалға хағынып, танып болып қатқан башқұрт тіліне башқұрт мұңына. Бұнда бір сәбәбі бар. Біздің Салауат Хамидуллин тарихсы ол айтты енді бұна Салауат Фатхаддинов Хәния Фәрхинең шәҗәрәһе тине, һеҙҙең бөтәгеҙгә лә ҡарағанда тине, иң төп башҡорт шәҗәрәһе тине. Улар бына кантондар ғаиләһенән булған, улар шундай хәрби ғаиләнән булған тине. Уның шәҗәрәһен ҡараһаң тине һәм ни өсөн Хәния Фәрхи ситтер ул тигән һыу туйҙы ла без Салауат Хамидовна һөйләштек тә, мин әйтәм Хәния апайға шылтыраттым инде. Хәния апай әйтәм телевидениенан һеҙ Рита беләм, баяҡты ҡарап барам тип һеҙ башҡорт йырына сығарырға ине, башҡортса йырлайым. Нишләп йырламай ти, йырлай, мин бит ҡурай тыңлап үҫкән кеше, мин бит Башҡортостан тип ҡыуанып килде һәм ул башҡорт йырыман шулай бер нисә йыл, 5 йылдан ашу, бына 7 йыл инде. Гел бәйләнештә булды, безнең концертка килде һәм әйтеп үткем килә. Менә һәрбер концертка сакырган вакытта гомумән сәхнәгә сыккан һәрбер иҗатчының кимәле бар. Шулай бит кемдер талантлы ла, талантһыҙ ла үзенең иҗатына нисек карай, шул сәхнәлә күренә. Кием яһәтенән дә, сәхнәгә әҙерләнеп сыгу яһәтенән дә. Хәния апай был яһәттән бик яуаплы кеше булды беренсенән. Ул башҡортса йырын әләнсә тапҡыр яҙҙырып, һүҙҙәрен, өндәрен тикшертеп, шунан һәр береһен ҡарап, тыңлатып, йөҙ кешенә минән, минең беҙҙең музыкаль редакторҙарҙан, музыканттарҙан бөтәһенә тыңлатып, Фәтиха алғас ҡына шул йырҙы сығам тип сыға. Шунан килеп сыға, ул бер ваҡытта ла берҙе сыҡмай, артында бер нисә йәш кешене йырлатып буһала, музыканттары менән бергә сыға һәм ул гел тулҡынланып килә ине шәптер Башҡортостанға, башҡорт йырына тулҡынланып, башҡортса йырлаша. Бір йылы тәүге йыл беҙҙең опера, балет һәм театрының бинаһында булғайны башҡорт йыры. Ул сығып, шунда тип халыҡ уны дәррәү күтәреп алды. Беҙҙең Хәния, Хәния тип. Һәм бына әле беҙ уның шул видео яҙмаларын Ҡурай каналында һәр ваҡыт күрһәтеп торабыҙ. Башҡортостан Юлдаш телевидение халыҡҡа бик оҡшай. Хәния тип ҡарайҙар мына беҙҙең тамашасылар бөтәһе лә. Уның үҙ тамашасыһы бар Башҡортостанда һәм уның башҡорт йырында уның үҙ өлөшө булды тип әйтә алам. Хәния апайҙың моңо тураһында әйткәндә, бына ул еңел дә йырлай һымаҡ шул, һәм уның йырҙары мәғәнәле. Уның бүгін һәр бер йырын беҙҙең һәр беребеҙ үҙенең ғүмер миҙгеленә, яҙмышына юлдаш итеп тыңлай ала. Һәм бына әле ҡараһаң, теге пророчество тиҙәр ҙә инде күҙ аллау. Йырҙарында ниндәйҙер һағыш та булған, уның үкенеү дә булған ҡайһы бер йырында. Ҡайһыһында ғүмер үтә тигән һымаҡ. Мин теге көндө генә тыңлап ҡарап ултырам. Кеше һиҙгән һымаҡ йырлаған ул, нисектер. Һәм ул үҙе лә шундайыраҡ даланлы кеше ине бит ул. Ул нәҙик тә түгел. Бына тышҡы ҡиәфәтенә, ул даланлы һәм уның шул дәү күңеленә, уның ҡиәфәтенә бөтә донъя һыйған кеше ине ул. Хәния апай ул башҡорт халҡында, татар халҡында ярата ине ул. Ҡоҙағыйҙарын да килһә һөйләй, ҡыҙҙарын да һөйләй, йәнсәрҙәрен дә һөйләй. Ул шул донъяны ялмап, шуларҙы яратып, йырлап йәшәгән шәхес ине. Һәм мин әйтеп үткем килә, мин ул үлгәс тә яҙып ҡуйҙым инде. Теге бүгөнгө көндә ваҡ нәмәләр өсөн данлап, теге исемдәр өсөн даулашып йөрөүселәр күп булды бит инде. Мен әйтәм, хәҙер уға кәрәкмәй. Һеҙ ваҡытында уға беҙ исем даулап юллап мин үҙем йөрөнөм, Башҡортостандың атҡаҙанған артистка исем бирәйек тип, ул ниндәй кабинеттарҙа туҡталып ҡалғанында мин беләм. Тағы йырлаһын әле тип әйтеүселәр ҙә булды.
Мен уны язып куйдым инде интернетка ла. Хәзер уга ул кирәкмәй. Уны икенче кешегә бирһәгез дә була дип. Кешегә вакытында даны, дәрәҗәһе булырга тиеш дип уйлыйм. Хәния Фәрхи химак шәхестәрнең, йырсыларның һәм уның Башкорт йорында Башкортстан халкына үзенең yetkira алган моңы булганына без шатланып куанырга гына калды дип әйтәм. Башкорт йыры фестивале бар, уны халык йырсы дәрәҗәсенә күтәрде. Башкортстан халык артистка дәрәҗәсенә күтәрде. Рәсми булмаган, әмма сынап ул халык йырсы. Һәм ул Башкорт йырының мәртәбәһен арттырды. Татарстандан Хәния Фәрхи Башкорт йырына килеп сыга дигән. Ул шулай ук менә ул барыбер Хәния апайга ул исемдәрде без халык уга булган хөрмәте дә шәп биргәч. Уларда кирәкмәй, уның алкыштары ла бар, үзенең тамашасыһы ла бар, үзенең урыны ла бар, моңы ла бар. Бүген Татарстанда йырсылар бик күп, әмма Хәния Фәрхи химак берәү дә йырлый алмый. Хәния Фәрхи химак холыклы, тураһын әйтеп, матур итеп, намыслы эшләгән йырсылар да юк. Мин дә әйтәм, намыслы. Намыслы, ул намыслы йыр, ул намыслы, ул әйтәм бит, иҗадына яуаплы караган кеше ул. Мин Хәния әле тип ишектәрдә табып килмәй ул. Биргән гримеркаларга канәгать була, биргән нидәргә, сәйдәргә риза була ул, рәхмәтле була булган кеше инде менә. Кыланманы, зарланманы, маһиманы. Нисек бар шулай тураһыдан шундай башкорт хатыны инде ул. Мин уны Хәния апайды яратам һәм горурланып әйтә алам. Безнең һуңгы очрашуга әллә күңелдә тора ул теге вафат булгас хатта хатын-кыз хымаграк. Хәния апайның мин тормышын әйтә алам. Кайдалыр уга яңгыз ине, без уның менән һөйләшкәнебез дә. Кайдалыр уга наз кирәк ине, кайдалыр һөю кирәк ине, кайдалыр уга композиторларның игътибары кирәк ине, кайдалыр матур шигырьләр, уның күңелен арнаган шагыйрьләр кирәк ине. Кайһалыр йөрдәрдә уга шул бәлки дәүләт наградаһы ла кирәккәндер. Ул бик тугандарын югалтканны бит, шуны мәндә хакырап яшәне. Кызларның язмышы өстендә борсылды. Ул ябай, ысын кеше ине, тормышы өчен борсылган, янган, һәм дәдер кимәлдә борсылып яшәгән киләсәге өчен. Уның күңелендә яралары ла булгандыр, һәм ул шуны мән яшәне, шуны йырдарында әйтә алды дип әйтә алам. Газиз якташтарым, байрам менән кешеләр тибара, әйебесәнгә, әйдәбездә барайыкла бесәнгә. Сул буенда балтырган, сәскә атмай калдырган шул. Узган сакта кермәй калма, кадер итмәй калдырмамы шул. Узган сакта кермәй калма, кадер итмәй калдырмамы шул. Инде буна безгә тура килә, үзебезгә йырлап әле бәяргә. Француз ялык кәштәләр, хатылалар биштәләр шул. Безнең менә мисрашулар юлинәле истәләр шул. Безнең менә мисрашулар юлинәле истәләр шул. Аттың бармас туның тузмас истәмлек түгел туган шул. Аттың бармас туның тузмас истәмлек түгел туган шул. Рәхмәт, якташтар. Рәхмәтләр. Байрам менән сәскә атмай калдырган шул. Узган сакта кермәй калма, кадер итмәй калдырмамы шул. Аркаңда кер туган, бир узганда кер туган шул. Аттың бармас туның тузмас исәмлек түгел туган шул. Аттың бармас туның тузмас исәмлек түгел туган шул. Узган сакта кермәй калма, кадер итмәй калдырмамы шул.
Фируза ханым, хош келбеттік мына бүгінгі күнде Шултыкам Аппаққарева Хания апайдан шундай ақ саф көңілі хеді мына алып келбетті фөге. Мына танышып кетейік, мына ұшы хикке алу мына кімдер бола олар? Исәнмесез, хәерле көннәр. Мин бер туганы. Беренчедән бик зур рәхмәт шушы матур яклы тамашага безне чакырганыгыз өчен. Мин үзем белән дә алып килдем менә кызымны, Галия кызымны. Гаиләбездә без минем 3 бала. Мусыйны минем артын йөгереп торганы. Исемгә кем була? Галия. Галия Сылу була. Инде каршыда утырган матурым минем бер туган абыем Нурислам абыемның, Хания апаның бер туган әсенең кызы Миләүшә. Галия безгә охшап тора. Хания апаның өлкән кызына. Охшаган шул. Һәм әлбәттә Фәридә Тимербаева, Зөфрә Фәрхетдинова, халык артисткалары, безнең халкыбызның яраткан йортлары. Хания апайды искә алганда, менә шәхсән мин үзем һәр вакыт нисендер зур сумадан күзәлмә китерәмен. Оның тормышы сумадан күк. Сумадан да алып китә, бәлки сагыннан, яшь сагыннан Мәскәүгә, кайтып керә сумадан, тагын кире китә Мәскәүгә. Менә хәтерләгәнме, менә оның беренче сакы Мәскәүгә китүен, унысы сыйныфтан һуң, унысы класстан һуң. Менә монда укырга инеп карар инде, о заманда бәлки бәлки булган хакыдыр ул. Күбрәк истәлекләрне сөйләгәндә минем ул күз алдыма килә. Кино күргәйме? Кино кебек инде. Мин кай бер җирен аны хәтерлим, кай бер җирләрне хәтерләмим. Әмма ләкин ул кайтканда, аның җылы кочагында, кичкенә мәче кебек баласы кебек кочагыннан чыгармыйча ятканым хәтеремдә. Шунысы. Аның матурлыгын, аның тәмле исләрен без кичкенә бит инде ялан тәп йөгереп йөрибез. Ул кайта бит инде матур, сылу. Менә шул иң хәтеремдә сагынып каршы алабыз, елап озатабыз. Гомергә шулай булды, ихлас, гомергә шулай булды. Сагынулы булды инде, ягъни сагынулы тормыш булды. Чөнки безнең яшь 10 яшь ара. Мин үсеп җиткәндә генә бу җиткән кызда гына инде янымда юк иде. Һезгә карап, на аптырама хукымы мөмкин түгел. Шул тикелән бакшаган хәгыт Хания апайга битендә. Охшаган хәгыт. Йөзе менән бөтенләй белән. Йөзелә тагышла сәсәләсенә тумышыла. Рәхмәт әгәм. Бuna һәр битендә гаилә 6 бала үсәгәдә име? Без 6 бала. Һәм тагын да 5 бала туганнардан бала үсәмәдән бетә. Без 3 кыз, 3 малай, алтын урталык. Иң өлкән апабыз, аннан инде 2нче Тимергали абыебыз, Казанда 3нче менә Хания апам, алтыным кояшым, 4нче Нурислам абый, Миләүшә безнең әтисе, аннан абыем бар, 65нче елгы Салават абыем, менә икәү калды һәм кичкенәсе, менә төпчегем мин. 6 бала үстек, ягъни әкият кебек үстек. Табигать курсагында матур урман районында матур авылда. Бәхетле үстек, бәхетле гаиләдә. Әмма ләкин үсеп җиткәч менә Дисбе кебек, Айгөлнең китабында кебек Дисбе кебек таралдык. Әмма ләкин гел матур хатирәләр белән генә яшибез. Әрнүле. Югалту белән. Бер атлы киттек. Шунсы кызганыч. Булай шул хәтле рәхәт яшәдек. Рәхмәт, бик зур рәхмәт әнигә, әтигә, төрле заманнар булгандыр. Әмма ләкин гаиләне саклап калды зур йөрәкле әниебез. Әтибез һәр вакыт күгәрченем дидер. Шуңа шул күгәрчен оясында үскән кичкенә йомыркаларыбыз дип әйтим әле. Аллага җылылыкта, мәхәббәттә, шатлыкта. Шуңа Хания апа менә әйтеп үттегез бит инде чемодан эчендә кебек. Шулай булса да гел чемоданы безгә кайтып торды. Тегәрәп кайтып төште йөрәгемнеке. Гел һәр вакыт бәхеткә ничек. Ә менә хәзер мин аптырым. Ул кайткан кебек мин һәр Казанга барам. Чөнки ул кайтмый. Хаман атлаган сайын, менә ул мәңгелек иленә күчкәннән сайын мин хаман Казанга барам. Рәхмәт Илшатыма, тормыш иптәшемә, ул мине алып бара, ул миңа чыдый. Берсендә иптәш кызым әйтә инде, Фирүзә, син хаман Казанда йөрисең, мин бамын урамын күргәнем юк әле шул хәтле ди. Мин әйтәм, кайтмый бит үзе. Үзе кайтмагач килергә туры килә. Менә шулай. Әлбәттә, менә Хания апай сәйгә, миңа Хания апайның һәр вакыт инә итеп шул охшатыр. Шул тиклем башкортса, безнең халык сәндә шәйбетендә инә кау дип әйтәләр. Менә Хания апай хәлдә яшәп ята. Ягъни ничек дип әйтергә кирәк? Тормышы уңайлы, Аллага шөкер. Җмак эчендә яши дип әйтәм. Тормышы рәхәт, җылы суы, тәмле ризыгы, кигән киемнәре, әмма үзегез беләсез, йөрәге мең тулы яралы. Безнең янда яшәмий, аерым яши. Әмма ләкин ялгызын калдырмыйбыз. Менә әле абыема барам икән, миңа барам икән, без әле бүлешәбез әнине. Менә шундый бүләктән кадерле, субханалла. Һәм үзенчә яшисе килә бит инде. Үзенчә яшисе килә, югыйсә инде үзенә аерым бүлмәләрдә эшләп куйдык. Менә Алла бирсә, бәлки шушы тапшырудан соң кайтыр әле әниебез. Ни тикем сабырлык, ихтияр көсе шулай бит инде менә бу. Әкият кебек. Һәр кемгә үз әнисе кадерле, якты, фәрештә кебек. Мин белмим, менә бу әнинең күп йөрәгенә яра салганы, әмма ләкин сабырлык әкият. Бездә сабырлыклар юк.
Yaşagıdır ağadar için, hani yapayısın, Allah berkatımız Amin, devam amin ete. David. Berkat berekatı buhan. Zifir apa, buna küp mü biz dostuz, tanışbız, aralışabız. Ama min bağatı kilim bilmeynim, hiç hani yapayman tanışığız iken. Buna biz sırdı, hiç bugün sizlerge edir hegilme. Zamanında ol Haniye 11 ol zamanda 10 gına klas. 10 klasты бүтіріп, сығауы менен югіріп келді бізге үйге, үфіге. Келді. Несек келді о? Қайдан танышты? Біздің бит Северо-Восток теге Башқұртстаныбыздың шул яқтар менің Мәскеуде оқыған вақытта бүтәһілі біләләр. Бүті ауылдағы халық біләләр. Менә әлелі бүтәһілі 11 класс әлігі 11-дені бүтірәләр дә, меңә келеләр, тегенде барахым келе, бұнда артистка булахым келе, ерлахым келе, драма театрында эшләһем келе тиген. Кәңәш патша қарап келелерінде. Келеләр. Бұна бұл хақта Хания келіп кірді үйге бізге. Зүлфире апай дейінді. Менің тіләгім Башқұрт драма театрында ойнайғым келеді. Балақайым мен етем, хин бит әлі 11-гіне бүткенхің. Бұна ол вақытта Ирсаеваның башқа йондодлығына түгіл, ондағы самый пик слава и счастье дегеннемекей. Онда театрға билет алу проблема бола тұрғайны. Шул заманда ол келіп кірәбетінде, шунан арығың мен айтам, Хания бұлай тейгелі, бұна хин ұқырға тейшің. Зур сәхнәләрдә ойнарға, йырларға уқыру кәрәк. Кім? Ленин бабай әйткәнсә, уқу кәрәк, башқұрттарым барыбыр уқу кәрәк дейді. Шунан арығың, хәзер мен әйтәм, мен уқығанда Мәскеуде татар һәм башқұрт диаспораның бүті байрамдарын бірге алып барып, бізде шулай бұннан келген, Үфінен келген, Башқұртстаннан келген, Татарстаннан келген оқушыларды өздеріне елеп етіп, оларды бізде ашатып, қарап, йырлатып, үйреткен бір шәхес бола тұрғайны. Ол өзі композитор, өзі кандидат физико-математических наук, Фирдәүс абай була торганы Вафин. Ошо мәлдә мин адрестарында бирдем уга, телефондарында бирдем, һәм иң башта тәүдә мин уга шылтыраттым. Фирдәүс абай менә әйтә, менә шул безнең яктан, менә шундайын кызыкка килеп алыгыз әле үзегезгә. Ул анда барып, уларга онда яшәне иң башта, шуннан ары укырга инеп, башка Бөтә кеше белә инде, ул цирковое училищеда эстрадный вокалга инеп, шунда укып сыкты һәм байрам дигән ансамблендә эшләнеп итте. Аерылабыз инде, янегә һагыш инде, күрешербез микән тагы без.
мөмкин әхират булуы ер сәнгатендә. Һәм ни өсөн Хәния? Менә һеҙҙең әхирәтегеҙ Вәсилә Фәттахова. Фажиғал айырылышыу. Һәм менә Хәния. Безнең осрашыу иң беренсенән 92 елда ул декабрь айында булды. Әле менә һөйләшеп кенә ултырдык. Оның Мәскәүдән кайтып төшкән генә вакыты Казанда фатир снимать итеп, шунда яшәп яткан вакыты. Шунда инде композиторлар элек бит инде ниндидер фестиваль үткәрә торгайнылар. Шунда безне сакырдылар инде, Роберт менән икебез шунда бардык. Элек бит шундый матур йолалар була торгайны. Һинең өеңдә әллә нинди һыгылып торган өстәл булмаһа, нисектер кайтайнык та тиз генә бергәләшеп әзерләйник тә, шулай кунак булып, шулай матур иттереп, шундый йолага кергәйне безнең. Шулай Хәния әйтә: "Эй Фәридә, һеҙҙең менән бик утыраһым килә. Әйдәгеҙ әле безгә барайык әле. Өйөмдә әллә нәмәләр юк инде, конечно, ди. Тәйми әйтә. Шунан һуң инде кайттык та, әйе, асыҡ йөҙ. Тиҙ генә кайттык та, бәрәңгеләрҙе бешердек тә, нимә бар шуларҙы өҫтәлгә ҡуйҙык та, шулай иттереп инде ҡунаҡ булып һөйләшеп ултырабыҙ инде. Шунан һуң, эй, ди, матур йырҙар, Роберттың матур йырҙары бар. Ниндәй яңы йырҙарығыҙ бар дип һораша бит инде. Беҙ әйтәбеҙ, бер әле ағығыҙ һыуҙар кирегәне яҙып алып килдек дип йырлап күрһәткәйнек. Был йырҙы шунда уҡ отоп та алды. Инде кис буйына нисәмә мәртәбә йырлағанбыҙ да, аныһын белмәйем менә. Ул утырабыҙ да, бер нисә минут үттеме, ошо йырҙы йырлайбыҙ. Шунан һуң инде байрам ансамбле бит инде бында. Шунан инде бер-беребеҙҙе оҙата башланыҡ хәҙер. Шунан был инде, был инде таң атып килә ине. Таң атып килә. Шулай иттереп, кемделер оҙата сыҡтыҡ инде. Шунан һуң хәҙер Хәния әйтә: "Әйҙәгеҙ теге йырҙы йырлайыҡ әле", ти. Шунан хәҙер ҡысҡырып йырла башланыҡ. Шунан тегендә бер ут яна, бында бер ут яна. Шулай иттереп тыңлай башланылар. Таң атҡанда без шулай итеп таңды, ошо йыр менән ағығыҙ һыуҙар кирегә менән беҙ таң аттырған саҡтар бар ине. Нисектер беҙгә килергә туры килде, шулай һөйләшәбеҙ инде. Килдек тә, Фәридә, эй, берәрҙе йыр кәрәк ине, ди. Шәп йырҙы, яңы йыр кәрәк ине, ди. Шунан һуң инде, әйме әйтәм, Хәния, Роберттан мен әйтәм, бер йыр яҙҙырып алдым, мен әйтәм, Валид Илембәтов белән концертты бөтөрөргә тип әйтеп мен әйтәм. Яҙҙырҙым да, мен әйтәм, чемодандың төбөнә һалдым да ҡуйҙым, шул килеш ята ул йыр тим инде. Шунан һөйләштек тә инде, шулай һөйләшеп ултырабыҙ. Роберт әйтә: "Әйҙә, ди, Хәниәгә бир шуны йырҙы." Әйме әйтәм, алған. Ғүмерҙәрҙе үлмәҫ йыр итәйек. Шунан алып китте дә, эх, мен әйтәм. Шунан, әйе, шулай итеп, ул ошо йырҙы йырлай башланы. Шунан инде ул йырҙы Хәниәнән һуң күп йырсылар йырланы. Һуңынан үҙем дә йырлап ҡуйҙым инде ул йырҙы. Алай теге бер-беребеҙгә шулай. Әммә ул йыр Хәнифә Фәрхинеке беренсе ҡабатланмаҫ. Уның ҡабатланмаҫ йыры булып, шулай итеп кеше күңеленә кирип ҡалды. Хәнифә Фәрхинең тауышының, моңоның арбау көсө, уның тылсымы нимәлә һиңсә? Уның тауышының энергетикаһы, ул Мәскәүҙә байрам ансамблендә булғанда, мин Мәскәүҙә уҡып йөрөйнөм һәм шул ваҡытта бөтәһе лә метрола татар халыҡтары, татар телле халыҡтар Хәниә Фәрхинең диск кассетаһын әйләндерәләр ине. Һәм беҙ бер ҡунаҡханала урынлашҡайныҡ, шундағы ҡунаҡханала Хәниә, был кем ул тим, Хәниә Фәрхи. Һәм уның ниҙә ҡунаҡхананың космос ҡунаҡханаһында концерты ине Хәниә Фәрхинең. Мин шунда бардым унда. Һәм ундағы энергетика, ул мына нисек әйтергә, ул бит нисек бар шулай йырлай. Ул һүҙҙәрен, уның йырҙарының. Ул теге хәтәтә, мәтәтә, мәжлес өсөндә йырламай ул. Теге минең ниҙә йырҙарҙа бейегеҙ дә тип йырламай. Уның йырҙарының мәғәнәһе бар. Һәм ул йырҙар уныҡы, ул дөрөҫ һайлағанға, ижадын әйтә белгәнгә. Һәм уның энергетикаһы, Янис, тормошто яратыуында тип әйтә алам. Ул шуны моңа аша сағылдырып әйтә ала. Мына ҡолаҡта уның нәмәләре, мына әле лә йырҙар сыңлап тора. Шәй бит, Ҡурай каналында беҙ аны күп нитәбеҙ, халыҡ һорай, ярата. Һәм мин әйтеп үтер инем, Хәниә апайҙың энергетикалы, моңло мына ул тормошто яратыу уның йырҙарында. Һәм шул уның ҙур энергетикаһы. Ул нисек әйтер, ул яһалма түгел. Ул менә мин шулай тайым әле, мин былай тайым, мин бының алдында былай күренәйем әле. Бығама барып халыҡ ҡорашам, миңә шул кәрәк. Унда бөтөнләй ундай нәмәне булманы. Тураһын әйтергә, президентҡа ла тураһын әйтә ала ине ул. Нигә лә, әммә Хәниә апай теге самаһыҙ кеше түгел ине. Самалы, урыны менән белеп, дәрәжәһе менән уйлаҡтан тотанаҡлы, тәрбиәле кеше ине. Миләүшә аҡылы, мына Нурислам ағай, Хәмҙин ҡыҙы,
Мәхәне апай бетінде алтын орталықта өткен бетінде, үшінші бала бетінде бетей. Бана ненге мөнәсәбәттәйін олар? Атайғы менен, әтиге менен. Әтибіге келгенде мен 4 yaşımda қалдым. Бек белекей болсам да, көз алдымда тұра енді шындай бағадер, күрәш білән бітінді ол, гел бірінші орындарын алып тұрған. Ненде мөнәсәбәттә дегенде, үсәт башлағаш, өзімді біле башлағаш деген кебек, Хәния апа гел ғорурлана еді. Әр бір концертта мен келемі, юқмы, ул ғорурлана еді. Хәния апаның әліге тиклем сақлайым, бір 10 ел өтті енді духие бүгінде Фирза апаға көрсетем. Аның берген олқалары, өзіншәліклі, ол берген білезіклері, киімнері барысында білікі шақтан башлап Хәния апаға ұқшасы келейді. Аның кебек итеклер, ұзын итеклер, ол ярық итекмі, шешкәлі итекмі, шул микрофоннар тұтып, ол микрофоннар бетінде торақ, муыз, гел ұқшасы келді, аңа ұшадық. Жырласы келейді, жырлайым. Но Хәния апа әйді дейді, тәкі әне енді Ирақ дейді, Қазанның Ирақ, балықайым Ирақ деп бармай қалдым. Бір жақтан үкенешім фул болып қалды менің. Олы оламны мен әти кебек күрәшке бердім. Мен өзім Хәния апаға бір қыз кіші бетінде әнесінен өрнек алырға тырыша. Екінші жақтан мен туғанларыбыз көп, но ғұрурлық бетінде ол жерші дейіп кәне түгіл, біздің туған болғаш ол екілеті ғұрурлық менің үшін. Шоңа мен гел Хәния апаға ұшырға тырыштым енді. Оларымны өзімнің әтеге ұқшатырға тырышам. Не әдір шылай, өзлерінің әтесі де күшлі, бек матур, кеуім дейіп кәне тұрды менің еремні. Ғұмымен башқұрт эстрадасы әзірек кіні олғарақ бара. Заманша лылығы бойынша деп айтыр едім. Қойтқан сайын, міне тұрмыш нешік кіні қойсай қағына өзгерсе де, өзгерішлеріні қой уақытында үлгіріп тәбетіп болмай. Міне шушы біріншіден айтасым келе, жырға өзгеріш қаман мүнәсәбәт бірік, мұхаббет. Татарстанда да, Башқұртстанда да. Бұсы біріншіден. Екіншіден, міне енді айтып өтуімше, шушы шекні тұймеша жүрейбіз. Біз қойтабыз рахатланы Башқұртстанға. Башқұртстан артистлары келелер, мұнда қабыл етелер, жетекшілерінің ехтибарлары бек көп. Бүгінгісі күні шушу мәшақатлы дүниеларын ұнытып тұрып, концертқа келіп, ехтибар білен қарап отыралар екен, ол көңілді бек зор рахмәтлілік хислері туы әлбәтті. Міне ортақ бәйремнері біздің Башқұртстан күннері Татарстанда, Татарстан күннері Башқұртстанда. Бары тек шатлық, матурлық қына ілішәбіз. Су шашырады буйына бұстық, су шашырады буйына бұстық, түйдірке бұйларында. Тірі су тамшыларыдай, қалдың сен ұйларында. Хәния апа кебек кеше башка юктыр ул. Ул минем яраткан апам булды. Галида охшап тора бит менә. Бит алмалар, елмай. Үзе шулай дип бит инде. Серләребез аның белән гел уртак булды. Минем аңа гына сөйләгән серләрем бар иде. Минем серләремне ул үзе белән алып китте. Син минем киләчәгем, иягеңдәге чокырлар да минеке бит синең дип әйтә иде. Мине артист итәргә теләде инде ул да. Хәния апаны. Инде бәлки аның өзеннән китәрмен әле Алла бирсә. Әти билет бирсә. Хәнияның яшь чагына бөтенләй ошап тора инде. Шул тиклемдә ошап тора Хәнияның яшь чагы. Хәния апа белән мизгелләр бик күп инде, гел көтеп ала иде аны. Гел безгә күченешләр алып кайта иде. Өлгермәсә магазинга керергә бөтен
туғаннарны, балаларны магазинға алып шығып кетейді де, екінші күні. Нәрсе телейсіз, нәрсе телейсіз, шуны аласыз деп айтайды. Шулай, мен Ханипа қойтса, гіл біз аның білән дәвәниде йоқлайды дегенде. Дәвәниде біз қартыйды біз, қартыйда йоқлайдық. Икебіз гіл йоқлайдық, һәм ертен ул мені гіл назлап уятайды, иркелеп уятайды. Биттен иркелейді мына бұлай, балам сен бит мен ағышығансың, бәхетлі генә була күр деп гіл шулай ертен уятайды. Әлде көтәм көбі енді Ханипаны, ышаным егеніне, һәм Ханипаға мақсус шығырды яздырдым, ол вафат болғаш, сол шығырны да бәлкі Әлбетте әйді ақылым. Опам сені көтәм гіл деп атала. Жей дилер де, емілі дилер. Тик миңа бик сағышлы. Хани опам сенің юқлық түгіл шул, ышанышлы. Ұнытырға қошалар гіл, жибер дилер күңілден. Ләкин күңіл тыңлық тапмай, сен кетке жерізінен. Соңғы санаулы күннәрің ұзды шул бізнің янда. Сізген сыман сау болашып, кеттің тегі дүнияға. Әл хаман кірірсін көк бүлмәм ишігін ашып, башыларымнан сыйпап, бәхетлі бұл деп құшып. Мұңлы апам тауышларың бар сәхнеге нұр септі. Миңа берген әр кеңешің туры юлларға итті. Жыршы ките, жыры қала зұр дәрежесі. Бір минут болса да апам, сине келе көрәсі. Икеу жиләккә йөргәннәр онытылмый хәтердә. Бұлын шешкеләрін жиып, куям хәзір қабірге. Шардуғаныңа тұтынып, көз яшымны сүртәмін. Ышанмый күңіл, ышанмый. Апам сине көтәм гел. Шындай шығыр, бұл шығырды Зөфәр абай Бухаров язды. Мен Ханипаға гел шығыр язасым келген еді өзім. Өзім сөйлейм, ләкин яза алмайм. Шуңа таптым да Зөфәр абай деген шағыр енді ол Қазанда тұраңа 24 яшкіне. Шындай шығыр yazып берді. Ол меңа не дейсен, бүтін... Қатта поэма бұл, лирик поэма, ағыш поэма. Ханипаңа болған бүтін хислеріңні yazып жіберді хат формасында. Мен аңа 55 страница яздым енді. Хат яздым Ханипаға деп. Ол менің хатымны шул шығырға үйлендірген енді. Шындай шығыр болып шықты. Дұға болып барсың. Дұға болып барсың әлбетте. Рахмат Зөфәргә. Мына Ғалия, ақылым, ненде ердарын айырысы бүгін ағынып тыңлайын, мына тәсір күші, ұландыра, хызландыра, үміт бере. Барсы жырларын яратам мен аның, ләкин қадірлік туғанларыны деген жыры бик матур аның. Шыл туғанлар турында гүл ойлым, бұл жырыны студиясында яздырғанда біздің көз алдына кетергендір енді деп гүл шылай деп ойлым енді. Қадірлік туғанларын деген сөздер барында. Соңынан дүниям деген жыры бик матур іштәліклі аның өзінің дүниясы турында yazılған келгенде. Утырали әні янларыма, яни білән гүл жырлайбыз ол жырны. Бик матур жыр. Мәкшешәге, сахараларға шықсаң деген жері бик матур. Бүтін жырлар хақшай. Жырларға тырышабыз бейді. Көбірек өзім лирик жырлар яратам. Микрофон алдырды сатып, үйде жырлап қына тұрабыз. Алла бере. Елайбыз да жырлайбыз, жырлайбыз. Бәхетлі, бәрекетлі, келесек масағыла бере. Бұл оңғанлық, бұл тәуәкәлілік, күн айын концерт, жылына 100 концерт, ойлап қарағыз. Нүйесін керек болды екен, әйтмен бір кімді тоқтап тұр апақайым, хүйкілім, ярыд, өзіңді яқла, өзіңді хақла деп. Әдірек елі дейм. Елі, әйе. Достым деймін, ақылым деймін, әйе. Ол тыңғысыз болған үшін шуларындай дәрежелерге жеткендір. Енді сіз аны газеталарында, журналар, матбуғат бетлерінде оқып білесіз. Операциялар кешірді. Аяқ зетқан шыққарда болды. Әмін бір қашанда мен ауыртам деп ятмады. Мені артық яратты ол ішін біріншіден. Шул хатта яратты сәхнәні. Мына бұл китапта мен сізге оңай шақта едіп қалайым. Әші яшымның китабын сізге алып келдім. Бүлә кетерге. Алла бірсі Фәрида апай, мен енді вағдайыман. Мен аны юлларымын сізге. Алла бірсі сүйетлер бар екен әйе. Мұға қатылы ұнатылырмы деме деген шыққаны. Мұсайынды қәне. Шында шушындан тағын оқып Алла бірсі аңларсыз әлі.
артык тормышны яратты. Кояшымның бер көне 5 көнгә торгандыр. Бәлки 50 яшь булмагандыр аңа. Ул шул хәтле артык эшләр эшләде, артык тормышны яратты, өлгерде бөтен җиргә дә. Шуңа мин уйлыйм инде, менә бу китапны сиңа бүләк итәм. Шу әйе. Шулай Менә бер буатлык гомере бага санап та булмай. 50 яшьтәгән китеп бара бит инде. Күпме йырлар, күпме иҗат. 300-дән артык җырлары Хания апамның яшәп туймаган кеше иде. Ул бәлки килгәндер шушы яратудан, әтидән, әнидән, табигатьтән, белгән эшлә без Башкортстанның искиткеч матур җирендә урнашкан безнең. Бер генә урамлы авылыбыз, андагы чишмәләр, андагы шушы бер генә урамда 3 елга Бәрәңге бакчасына терәлеп китә, менә кунакка чакырам, килегез. Әкият безнең. Әкият төягә сыңлап та. Әкият төягә. Шулык безнең Салават абыйыбызның битенә әнкәсе, безнең авылныкы Тәкмил апай. Салават Закиевич. Әйе, Тәкмил апай әнием без белән бергә үскәннәр. Менә бу безнең авылда җырламаган, гармонда уйнамаган кеше юк. Әйе. Карап тора торган матурлар. Йырлап җибәрә иде. Мактаныйм әле, карап тора торган җегетләр бөркет кебек, кызлары солы. Шундай әкият. Дөнья теге шынап торып шу матурлыкка китереп калдырайык. Матурлыкны күрде. Никадәр генә әйтергә тырышсак та, борчулы яшәр дип Хания апа анаем. Әлбәттә, даннар, дәрәҗәләр борчулар аша килә бит. Җиңел генә бирелми бер нәрсәләр. Шуңа Ходай Тәгалә биргән гомеркәйләрен шулай биргән, Алланың рәхмәтендә булсын кояшыбыз. Менә бит инде ятимлеге күренеп тора. Агачлар да алган зыяратларның агачлары картайган икән. Дөнья, әтием, Тимергалиев, Нурислам яннары закир булмый. Еш кайтып та булмый. Күңелемнән чыкмыйсыз. Безнең хәлләр әйбәт. Тыныч ятыгыз. Төшкә кереп ябалам. Мені ең ғажапландырғаны, ең оққандырған, аптыратқаны, бұлтырға бик афөрейдер, қатты әйтмейдер. Мына оның оқуы Мәскәудәге ең дәрежелі абырайлы Ипполит Иванов исемендәге музыкаль училище, бүгін институт атала бетінде. Онда кімдер оқыған? Людмила Георгиевна Зыкина, Людмила Рюмина, Екатерина Шабрина, Жанна Гузарова һәм Ихтибар Алла Борисовна Пугачева үзе. Ул бүтән әмәлеләй йөрәгеннән сыгарып йырлай. Йөрәгеннән сыгарып кеше менән, то есть бүтә кешене үзенә ялеп итә һәм үзенчәлекле йырсы булуы аның теге табигый яктан Ходай Тәгалә биргән характеры. Хания Фәрхинең теге Татарстан халкы безнеке, ул безнең Башкортстан, ул безнең башкорт кызы, без уны яратып хөрмәт иттек һәм менә бәлки киләсәктә ошо башкорт җыры фестивалендә Хания Фәрхи исемендәге призлар да булдырыбыз. Кем белә, ул тормыш дәвам итә бит недер кимәлдә, аның йырдарын дәвам итүсе. Шуңа күрә мин әйтеп үтәләм, без бәхетле иҗади гомер кисерәбез. Хания Фәрхи белән аралашкан мәлдәр безнең тормышта, иҗатта күп якты эз калдырды дип әйтә алам. Оның кабатланмас тембры. Оның тавышын бер кем менән дә бутап булмай. Ул Хания икән, һин уны бер кем менән дә бутай алмайсың. Табигый хәл. Табигый хәл, әйе. Бына ошо минеңсә ул иң беренче, бына ошо ике әйбер. Онда урман шаула бар, чишмә сафлыгы бар, кайындар һагышлы бар. Yazların küzlerin mini benim Yine yerlerde toplamım Alınsı olandan ömerder yolundan Varlaşıp varlayıp Allah'ım Alınsı olandan ömerder yolundan Varlaşıp varlayıp Allah'ım
yaşıp umreder umada kaderim Vəzələr birleşip yaşayın yaşıp umreder umada kaderim Ханепа бір қашанда мансыманды деп тұрмады кішіні айырмады мына аның қунақшылығы. Әр бірсіне шулай мына вақыт табып, әр бірсі білән ихлас шулай сөйләшіп отырады. Бір вақыттала кіші хүйлемәні. Мен ең бірінші шул яғын мен ғайыпләмәні. Шул яғын мен аңын бигрәк та хөрмәт итәм. Сиңа кирәкме ул диде, дип әйтә торган. Без бит инде авыл кызлары турага сөйлибез. Апа, мен әйтәм, сөйлә әле шул артистларга мәсәлән инде. Хаман бит сөйләнә теге языла инде. Апа, ялтынам, сиңа кирәкме ул? Әйе. Кирәкме ул сиңа? Менә матур ягына кара. Ну, беләсе килә бит инде, әйтәм, дөресләсе килә. Язганнар бит шулай. Сиңа кирәкме ул? Әлбәттә, янда ва һеҙҙең әсәгеҙ Фәния апай тыуған ауыл һәм әлбәттә Ғәлиә бәпез. Мен тагын да ошо кисерештәрҙе, менә табындар һеҙҙең ялтылар нисек батырғайны. Гармунда уйнаған бит доста итеп, йырҙар яҙған. Ғәлиә, аҡылым әйтә һөйләр шуны. Ул сез сорадыңыз бит ҡайсы жері ошый дип. Әйе. Айырыша әйтсәң, үзенең язган җырлары миңа бигрәк тә ошый. Чөнки үзе бит инде нәрсә килгән, нәрсә уйлаган, шуны язган бит инде. Үзе кисергән әйберләрне язган. Һәм нәрсә дип әйтим инде, Ханепаның яхшы яклары бик күп инде ул. Кайта икән безгә, кызым нәрсә кирәк, шуны эшлим, моны иде. Һәм искә төште. 31 декабрь көнне ул Ханепа кайткан инде, яңа елны үткәрергә безгә. Элвин Грейвар бит инде радикаль безнең башкортныкы. Мин бик ярата идем аны, яратам һәм әйтәйин дә, хөрмәт итәм. Ханепа шуны башына салып куйган да, яңа ел үтте, Ханепа кайтып китте һәм татар җыры була бит инде. Әйе. Шул татар җырдан соң дидер концерт булган тагын. Радик белән очрашканнар да, анда концерт бара. Финал бу. Минем истә калган бит инде аны Радикны яратам дигән сүз. Миңа привет җибәргән Радик белән. Төшергәннәр дә видео. Әйтәле минем племянницама сәлам дип. Шундый видео җибәрде. Мин репетициядә утырам, театральный гайретрим. Утрам Ханепа видео җибәрде. Белән инде кызык видеодыр дип ачып җибәргән идем. Анда шул Радик белән видео икән. Онытмый иде инде. Әлбәттә, һәр кем күңел төптәрендә яңғыҙ. Бына Ханепаның шәхсән ҡатын-ҡыҙ балалараҡ, бына һине хайран ҡалдырған сифатым инде. Ни эшләгәндә, Рита, һин күн һайын аралашаң йырсылар, артисттар менән бит. Төрлөһө бар. Әммә бына уның йыһаны. Ул ябай. Беренсенән, ул бер вакытта ла маһайып йөрмәне. Мин Хания Фәрхи, миңа шулай тыгыз, миңа буны нитегез, менә хәзер хәтта райдердар язып бирәләр, бер көнлек йырсылар. Безгә шул кирәк, минералка кирәк, ундай нәмәләр унда бөтенләй булманы. Әйтәм бит, улга булган сәйгә риза булды, булган һавына риза була белде, булган рәхмәтле була белде ябай. Әмма катын-кыз буларак уның теге нисек әйтергә, Хания Фәрхинең катын-кыз буларак ниндидер бuna үзенә карата игътибар, наз, нәмәләр йетмәгәндер. Без катын-кызлар, без эмоциональ халык, төрле сактары булгандыр. Улар мен уйлайм эфир өчен әйтергә кирәкмәйдер дип әйтер урындарда бәлки әйтер. Менә без уның менән һуңгы тапкыр очрашканыбыз, Башкортстан концерт залынан сәйбул вип комнатаны алып тышка сыктык, тыштан кире инәбез. Менә ул кара пальтоһын киеп алганда, оҙаҡ айырыша алмай тордык. Шул һаман хәтердә тик тора менә нисектер Хания апай менән. Оҙаҡ аңлайм мин Хания апайды. Мин уны гомумән тормошын аңлайм. Мин уның йырҙарын да аңлайм. Мин уны гомумән Хания апайды аңлауыма үҙем шатмын. Аллаға шөкөр, теге ҡәҙерле булдылар, ҡәҙерләндек. Үкенергә урын да юҡ кебек. Әммә ләкин бүгенгесе дә ҡәҙерле бит. Безнең асуыбыз бит кичкенә ҡыз иптәше белән анда ҡайттылар. Яшиләр, Хания апаны утын сүндермәделәр, Аллаға шөкөр. Ҡазанда, Дубравная 57 дигән йортта, субханалла. Һәм инде Ханипаның фатирында яшәгән. Әлбәттә, бик матур фатир. Һәм уйланып ҡалдык бит инде. Яшьләр хәзер үзләренчә үзгәртерләр, ҡоядыр бүлмәләр бүлерләр, икенче төрлө уйларлар. Мең рәхмәт менә тоже шулай рәхмәт итәм Алсуыма, күйәүемә Русланға. Сафландырганнар, әммә ләкин шул ук стилдә калган. Рух калган. Барсаң, күңел тынычлана ничектер, үзе шундай кебек. Үзенең бүлмәсе бар, ярата торган артистический дип, аның тәмле исләре калган. Әле дә үзлегенә хас. Һәм шунда киемнәр эленеп тора. Киемнәр, буйдан буя гардеробында шулай. Наградалар. Бөтен күлдәкләр шулай инде. Җыр мәгънәсендә Алия җырлый инде безнең Алия. Алия өлкән кызы. Өлкән кызы инде. Аны инде бик күп
яфаладылар дип әйтим инде. Яратып та мондай сүзләр белә дә, Алюшка, җырла, син әниеңнең дәвамы, төсең белән дә, тавышың белән дә. Ул инде әлбәттә балакаем җырлады, әмма ләкин ул аның әйтте. Артистның тормышы авыр. Аның Теләгем юк дине. 3 баласы бар, Теләгем юк 2 кыз, 1 малай. Аның күңеле җырлый. Аның бөтен данлары да бар. Тавышы да, кыяфәте дә әйтәм, әмма ләкин Үзе кайтса да гел. гаилә җылы шулайрактыр инде. Әлі де яшәсін иде. Яшәсін иде, аның жырлары яшәсін иде, жырласыннар иде аның жырларын матур итеп. Һәм онытмайық, бірге болайық. Туғаннар бір-бірімізді юғалтмайық. Гел артып тұрыға яссын. Риза булып ятһын, ошо тапшырудар, һеҙҙең тапшырударығыҙ уға хәйер булып, дуға булып барһын, шатланып ятһын. Уның рухы, беҙҙең менән уның бөтә рухтары, буларҙың булған ваҡыттағы, мында булған ғайып, ниндейҙер булған моменттар булған бит инде. Улар, Хоҙай Тәғәлә ғафу итһен уларҙы, һәм рухын көсләтеп, беҙ һәр саҡ уның йырҙарын йырлайыҡ, уның хаҡында һөйләйек, тыңлайык, бергә булайыҡ. Нисек кенә булмаһын, ул беҙҙең күңелдә шундай көслө ҡатын, ябай, көслө, ихлас, тормошта ныҡ баҫып йәшәгән ҡатын булараҡ күңелдә беҙҙең ҡалды һәм хөрмәт уятты тип әйтәм. Уны яратып ҡалдыҡ. Яғни шул яратыу менән ғорурланам мин. Беренчедән, онотмасыннар иде Хәния апаны. Икенчедән, ул безнең өсөн сөйнөп кенә ятсын иде. Һәм бездә кем дигән Хәниянеке бит инде ғорурлансын безнең өсөн. Мин үзем исемнән дә гел аны сөйндереп кенә торасым килә инде. Һәм үзе дә булышсын димен инде. Гел мин эш эшлим икән, килеп чыга икән, Хәния апам булышты дип гел әйтеп куям инде. Һәм тынычлык булсын, урыны җимакта булсын. Телләрем бәйләнеп китте, ничектер күтәренке кәефтә кебек булды, йөрәк ҡан сабып тора. Яғни үзең шундай уңайлы, матур күңелле кешесең, бәлки көлөшөп та алдык. Ҡояшымның ятҡан урыннары йомшаҡ булсын, Алланың рәхмәтендә булсын. Хәзер бит инде әйтәләр, доға ғына кирәк, күпме иласағыз да, күпме җырласағыз да ди. Әмма ләкин мин уйлыйм инде ул кешелек донъясында да, анда да, ахирәттә дә ул тик ятмыйдыр. Ул күреп ята барысында, белеп ята, менә Галия әйткәндәй, йөзеңә ҡызыллык китермәбез, ҡояшым Алла бирсә. Шаҡ ҡайтты. Менә әле без бардык. Һәр ваҡыт чиста ҡәбре, һәр ваҡыт ҡаралған. Бик зур рәхмәт. Яғни менә бөгөнгө тапшырыуыңа да. Шушындай тапшырыуларың синең исән кешеләр турында күберәк булсын. Әлбәттә, инде мәрхүмнәрне оноторға ярамый. Инде 36 йыл чыгып китүемә, йыллар үткән сайын сағындарағына бара, туған яҡлар. Мин бик бәхетле саныйм үземне шушында, Башҡортостанымда тыуышыуым белән. Шуңа барысына да яҡташларыма телим, нәҡ минем шикелле, бу донъяда миннән дә бәхетле кеше юҡ дип әйтеп йәшәсеннәр. Шулай йәшәгез. Туған ауылығызны, туған жерегезне онотмағыз. Менә минем шикелле, мин ҡая ғына барсам да, мин Башҡортостан ҡыҙы, мин Тәтешле ҡыҙы, мин Салаева ҡыҙы дип ауыз тутырып ғорурланып әйтәм. Һәм сезгә дә шулай телим, ҡәҙерле яҡташларым. Һаумыһығыҙ, ғәзиз яҡташтарым, байрам менән! Кешеләр ти бара, әйебесәнгә, әйҙәбеҙ ҙә барайыҡ ләбесәнгә. Һыу буйында балтырған, сәскә атмай ҡалдырған шул. Узған саҡта кермәй ҡалма, ҡәҙер итмәй ҡалдырмамы шул. Узған саҡта кермәй ҡалма, ҡәҙер итмәй ҡалдырмамы шул. Инде бына беҙгә тура килә, үҙебеҙгә йырлап әле бәйәргә. Француз ялы кәштәләр, хатылалар биштәләр шул. Һеҙнең менән осрашыуҙар юлин әле истәләр шул. Һеҙнең менән осрашыуҙар юлин әле истәләр шул. Ураҡҡайҙар урҙым, усылап, сүмәләләр ҡуйҙым әллә ниргәләп. Арыһанлар туған, бир
туған шул. Аттың бармас туның тузмас исәнлікті біл туған шул. Аттың бармас туның тузмас исәнлікті біл туған шул. Рәхмәт, якташтар. Рәхмәтләр. Байрам менән. Әнә шулай. Бұл бойында балтырған, сәске атмай қалдырған шул. Мұздан сапта кірмей қалмақ, әлі итмей қалдырмаң шул. Арқанға кір туған, вирусқанға кір туған шул. Аттың бармас туның тузмас, исәнлікті біл туған шул. Аттың бармас туның тузмас, исәнлікті біл туған шул. Узған сақта кірмей қалмақ, әдір итмей қалдырмаң шул.